Uspesi naših takmičara u pojedinačnim sportovima kao po pravilu plod su njihovog entuzijazma. A neretko se dešava i da odlaske na međunarodne takmičenja moraju da sami finansiraju. U jednoj takvoj situaciji odlično se snalaze stonoteniserke Novog Sada, naš najperspektivniji par Fenjveš i Tružinski. Jedan od najvećih problema srpskog stonog tenisa, osim već dugogodišnje nemaštine klubova, jeste i prerani odlazak mladih igrača u inostranstvo. Nedostatak odgovarajućeg rada sa vrhunskim trenerima uticao je da brojni talenti iz mlađih kategorija brzo nestanu sa scene, a takva situacija posebno je bila primetna u našem ženskom stonom tenisu. U želju da nešto promeni, uprava Novog Sada uparila je dve najbolje drugarice iz Bačke Topole, Anu Žofiju Fenjveš i Viktoriju Tružinski. Da je to dobitna kombinacija, pokazala su u ovoj godini kada su na 2 pro tura u Češkoj i Francuskoj bile najbolje u veoma jakoj konkurenciji. Bila je teška konkurencija i pa Hrvatskoj je teško i svi trebamo tamo da koncentriramo i svako bi moglo da pobedimo. Klub je želeo da ih ponovo sastavi na jednom mestu i da napravi jedan dugoročni program od 4 godine u kojem će oni pod vodstvom istih trenera, a i ljudi oko njih u klubu moći da naprave jedan ozbiljniji rezultat na seniorskom planu, jer za njih je sada težak period, u narednoj godini prelaze iz juniorske u seniorsku konkurenciju. Fenjveš i Tružinski su na putu do zlata na turniru u Francuskoj savladale hrvatski, rumunski domaći par i tako pokazale da će i na predstojećem šampionatu Evrope, na kojem brane srebro, biti u krugu favorita za pobedničko postolje. U 7. mesecu će se održati juniorsko evropsko prvenstvo u Češkoj i ja sam zadnja godina juniorke i želim da osvojim medalju, a posle naravno isto u seniorskoj konkurenciji i evropsko prvenstvo svetsko, čak i želela bi da igram na olimpijadi. U našem sportu je postala praksa da odlične rezultate takmičara u pojedinačnim sportovima prati velika neizvesnost kada je reč o finansijama. Ana i Viktorija su na takmičenju u Francusku otišle zahvaljujući pozajmici koje je njihov klub dobio od Saveza. Svodi se na to da igračice su u prethodnom periodu same plaćale avionske karte, kotizacije, dakle i kotizacije, nekad su plaćale čak i dnevnice za trenere, a klub im je u velikoj meri pomogao u ovoj sezoni, zapravo klub je na neki način pomogao sebi, njima, a na kraju i državi Srbiji. Odlična priprema za reprezentativne nastupe su i mečevi u domaćoj Superligi, gde uskoro počinje doigravanje. Play-off nas očekuje i nadam se da ćemo to dobro odigrati i uspećemo da uzmemo titulu, ali prvo trebamo da pobedimo u polufinalu i odigrati ostale mečeve. Na kraju juniorske karijere mlade stonoteniserke Novog Sada priželjkuju što više mečeva sa kvalitetnim protivnicama, dodajući da bi im od velike važnosti bilo učešće na što više svetskih pro tur turnira. U klubu se nadaju da će uspeti da kroz sponzorstva devojkama obezbede dodatna sredstva za putovanje na turnire, ali i rad sa vrhunskim trenerima, kako bi na pravi način razvile svoj neosporni talenat.